ibintu bisa n'ibyahinduye isura mu ntambara ya Irani na Israel kuko Amerika yayinjiyemo byeruye yafashe umwanzuro wo kugaba igitero kuri Irani ku itariki 22 z'ukwa gatandatu 2025 nyuma y'amagambo yose yaramaze iminsi avugwa. Amerika yagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bitatu bya Irani bikomeye cyane n'ibice bikorerwamo intwaro za nuclear muri Irani, ndetse Donald Trump yamaze kuvuga ko ibyo bitero byageze ku ntego, ndetse yibutsa ko Irani niramuka isubije ingufu zifashishijwe ziza kwikuba inshuro nyinshi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abazi yatangaje ko ibyo bitero bya Amerika bizagira ingaruka z'igihe kirekire. Uyu mugabo yashinje abi Washington kutubahiriza amategeko mpuzamahanga. Byagaragaye ko Amerika yamaze kwiyunga kuri Israel, Irani nayo ikaba iri ku ruhande rwayo yonyine. Ati Irani ifite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwayo, inyungu n'abaturage bayo. Ayo n'amagambo ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani. Urwego rureberera ibijyanye n'ingufu za nuclear muri Irani rwatangaje ko nta ngaruka ziturutse kuri izo ngufu barabona zitewe n'ibyo bitero. Ndetse Karda uyobora urwo rwego yagize ati abaturage bashobora gukomeza imirimo yabo iherereye hafi y'aharashwe, nta bibazo hafite, nta ngaruka z'imirasire ikomoka ku ngufu za nuclear twabonye, ndetse nta ngaruka turabona kugeza ubu. Nyuma y'ibitero bya Amerika, Minisitiri w'intebe wa Israel yashimiye Trump cyane ku cyemezo cya kigabo yafashe, agaragaza ko igihugu cyabo na Amerika byafatanyije mu gutegura ibi bitero, ndetse bikaba byagenze neza. Ku munsi wa 10 kuva Israel igabye ibitero kuri Iran, abitera bagaragaza ko abarenga 400 bamaze kwicwa, ndetse abarenga 3000 barakomeretse ku buryo bukomeye. Ni mu gihe ku ruhande rwa Israel ku bitero bya Iran bimaze kwica abarenga 24 nyuma y'ibitero bya Amerika kuri Iran. Umunyamabanga mukuru wa Irani Antonio Guterres yanenze icyo gikorwa, agaragaza ko bishobora gutuma intambara ikwirakwira mu gace no kwisi hose. Abahoti bo muri Yemen batajya imbizi na Israel nabo bibukije abi Washington ko bazahura n'ingaruka zikomeye cyane. Bavuze ko kurasa kuri Iran kwa Amerika bitarangiza intambara, ahubwo bigitangije mu isura nshyashya. Israel yatangaje ko Iran nayo yayigabyeho ibitero bya misile 27, ibisasu 22 bya mbere byoherejwe rimwe, ibindi 5 nabyo byoherezwa mu kindi cyiciro. Byakomerekeje abantu 11, ndetse bari kuvurirwa mu bitaro byita ku ndembe. Irani nayo ikaba ikomeje kwisuganya, ntawe uramenya niba Irani iraza gufata umwanzuro wo gusubiza ibi bitero Amerika yabagabyeho. Mu rukerera rwo kuwa 22 Kamena 2025 nibwo Amerika yagabye ibitero simusiga kuri Iran, by'umwihariko ku hantu hatatu harimo Natanz, Esfahani na Fardo hakorerwaga intwaro za nuclear nk'uko nabibabwiye. Ni ibitero Donald Trump yavuze ko byageze ku ntego, bisenya ibyo bikorwa remezo byifashishwaga mu gutunganya ingufu za nuclear. Yashimiye cyane abagize uruhare muri uwo murimo ukomeye, baba abanyamerika n'abanya-Israel, by'umwihariko abatwaye indege zifashishijwe. Ati by'umwihariko ndashimira abanyamerika bagurukije ziriya mashini z'akataraboneka. Ndashimira kandi igisirikare cya Amerika ku ruhare cyagize muri iki gikorwa cyari gikomeye cyane kitigeze kibonwa mu myaka myinshi ishize. Izo mashini zikomeye Trump yavugaga ni indege z'intambara za Amerika zizwi nka B2 bombers, zizwi cyane ku izina rya stealth bomber. Zikoreshwa aho rukomeye, aho zishobora kwikorera intwaro zisanzwe cyangwa se za nuclear. Zagenewe kuguruka mu buryo bwihariye, mu buryo kandi buzifasha mu kudatahurwa na radari zaho zinyuze, kabone niyo zaba zinyuze mu gice kirinzwe cyane. Zinjira mu gihugu cy'umwanzi maze sukumuzahaza kakahava zikamuzahaza. Ntabwo zibonwa na radari cyangwa se sensors, n'umwanzi wese ntiyapfa kuzibona. Sensors z'umwanzi ntizipfa kuzibona, wowe ujya kumva zakugezeho zikakwangiriza bikomeye cyane. Zifite amababa arambuye cyane, zikagira uburyo bw'ikoranabuhanga buhambaye buzigabanyiriza ubushyuhe n'urusaku. Moteri zihishe cyane, ndetse n'uburyo bwagenewe kugenzura radari z'umwanzi. B2 bomber ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 9600 itarongererwa amavuta, ndetse ikaba yarenzaho ikageza ku 20,000 yongerewe amavuta mu kirere. Ishobora kandi kugendera ku butumburuke bwa metero 15,240 ibiziha ubushobozi bwo kugenzuraho zigiye kurasa, ndetse n'umutekano wayo umeze neza. Indege imwe ifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bipima ibiro 18,144 birimo ibyagenewe
kwangirizaho birashe ku kigero kinini cyane n'ibindi biba bifite ikoranabuhanga rihambaye bikarasa aho wabitumye ashaka nta guhusha. Niba ari inzu ya 15 mu mazu 100 cyangwa se mu nzu 100 ziri muri icyo gice, niyo iraswa yonyine bigakorwa vuba ndetse byihuse bigasiga bikoze ikintu gikomeye cyane. Indege ifite ubushobozi bwo kuva muri Amerika ikagera aho ariho hose ku isi, ikaharasa igasubira muri Amerika mu kanya nkako guhumbya. Iyi ndege ni indege yitabazwa aho rukomeye, niyo yarashe muri Irani, ndetse iyi ndege niyo yifashishwa aho urugamba rwabaye urugamba. Iyi ndege kandi yifashishijwe mu kugaba ibitero kuri Irani, ibirimo abantu babiri bonyine, umwe uyitwaye n'undi ubushinzwe kugenzura iby'igitero boherejwemo. Izi ndege kandi zibarirwa muri leta ya Missouri mu kigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere kizwi nka Whiteman Air Force. Zagaragaye bwa mbere mu ruhame mu Gushyingo umwaka w'1988, zikora urugendo rwa mbere mu mwaka wakurikiyeho, zinjijwe mu mirimo y'igisirikare bwa mbere mu mwaka w'1997. Izi ndege zafashije mu ntambara nyinshi cyane. Abari bazi ubwenge bibuka neza mu ntambara ya Kosovo mu mwaka w'1999, ubwo abaturage b'Abanyalbania bashakaga kwigobotora Serbia ngo bakore igihugu cyabo cya Kosovo. Icyo gihe OTAN yifashishije izi ndege mu kurwanya Serbia. B2 bombers zavaga i Missouri zikarasa muri Serbia zigasubira muri Amerika zidahagaze. Mu byumweru 8 gusa zari zimaze gusenya hafi 33 by'ibice by'ingenzi muri Serbia. Mu mwaka w'2001 zifashishijwe mu ntambara ya Afghanistan. Mu myaka 2 yakurikiyeho zifashishwa muri Iraq mu guhiga Saddam Hussein wari perezida icyo gihe. Zagiye inshuro 49 zisuka ibisasu bikomeye cyane bibarirwa mu biro 680 na 400. Zakozwe n'inganda zitandukanye zirimo urwa Northrop Grumman Corporation ruherereye i Virginia, Boeing Military Airplanes Company rw'i Chicago muri leta ya Illinois, Hydros Radar Systems Group, General Electric Aircraft Engine Group yo muri Ohio, Volt Aircraft Industries, ndetse n'urundi ruganda rukomeye cyane ruri muri Texas, ndetse n'indi. Indege imwe ikoresha moteri enye za F118 akarongo gatambitse GE akarongo katambitse 100, imwe ipima ibiro 7847. Uvuye aho ibaba rimwe rirangirira ukagera kuri yindi hari metero 52. Iyo ubwayo ifite uburebure bwa metero 20 n'ubuhagarike bwa metero 5. Iyo iri mu busa ipima ibiro birenga 72,000. Ijyamo amavuta abapima ibiro 75,000, ikagendera ku muvuduko wa kilometero 1235 mu isaha. Bivugwa ko indege imwe igura miliyari 2 z'idolari, hagakoreshwa nka miliyoni 40 z'idolari zo kuyitaho buri mwaka. Zikoreshwa n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere cyonyine. Nubwo ziri kuvugururwa, biteganywa ko mu mwaka w'2032 hazaba hakozwe izindi zigezweho zizwi nka B-21 Raider zikubye ubushobozi bw'izisanzwe. Nukuvuga ngo izi ndege zakoreshejwe zirasa Irani. Izi ndege zabayeho na kera gusa zitunzwe na Amerika yonyine. Nubwo Amerika yamaze kwinjira mu ntambara Israel na Irani bahanganyemo byeruye, ibihugu birimo Cuba, Chile, Mexique na Venezuela byanenze cyane Amerika ku buryo bukomeye. Perezida wa Cuba Miguel yavuze ko ibyakozwe na Amerika ari ukwagura intambara no kutubahiriza amategeko ya Loni. Ibitero bishobora guteza ibibazo bikomeye n'ingaruka zitabasha no gukemurwa. Ni mu gihe perezida wa Chile Gabriel kuba igihangaje bitakwemerera gukoresha izo mbaraga mu kutubahiriza amategeko, kabone niyo waba uri Amerika. Mexique yo yasabye ko haba ibiganiro ku mpande zombi, mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela Ivan Guil yavuze ko twamaganye ibitero bya Amerika kuri Iran ibisabwe na Israel. Hagati aho Trump yavuze ko basenye inganda za Isfahan na Fordo zikorerwamo intwaro za nuclear bagamije kubuza Iran gukomeza ibyo bikorwa biteje isi impagarara. Iran nk'umushotoranyi wa mbere mu burasirazuba bwo hagati, ubu
ubu yakagize uruhare cyane mu bikorwa by'amahoro. Nitabikora ibitero bizaza n'ibindi bizaba bikomeye kurusha iby'ubu. Ibitero bizaza nyuma y'ibi bizaba ari umuriro. Mu myaka 40 ishize Irani yahoze ivuga ko ishaka kuzimya Amerika na Israel ikica abaturage bacu. Uwo ni wo mwihariko wayo. Yashimye ingabo za Israel ku murimo ukomeye zikomeje gukora, ndetse ati ndashaka gushimira abanyamerika bagize uruhare mu kugurutsa ziriya mashini indege zagabye ibitero. Ubwo nizo ndimo ndavuga kuri uyu mugoroba. Ni intwaro abantu benshi batari bazi, reka twizere ko tutazongera kuzikenera vuba. Yaburiye Irani agaragaza ko yizeye ko igana ameza y'ibiganiro bitaba ibyo igakomeza guhura n'uruva gusenya. Aya ni amagambo ya Perezida Donald Trump ati by'umwihariko nshimiye Imana, turagushimiye Imana ndetse dukunda igisirikare cyacu, ni ukuri kirinde. Imana iha umugisha uburasirazuba bwo hagati, iha umugisha Israel, iha umugisha kandi Amerika. Aya ni amagambo ya Perezida Donald Trump. Hagati aho kandi Hakim uhagarariye abademokrate mu nteko ishinga amategeko yavuze ko ibyakozwe n'igihugu cyabo byongeye ikibazo aho kugikemura. Mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter yagize ati Perezida Trump yabeshye ndetse yibeshye ku bijyanye n'imigambi ye. Ntabwo yigeze asaba uburenganzira inteko ishinga amategeko kugira ngo akoreshe ingabo za Amerika. Bishobora gutuma Amerika yisanga mu ntambara yeruye mu burasirazuba bwo hagati. Hakim yavuze ko Trump agomba kwirengera ingaruka zose zava mu cyemezo cyo gukoresha ingabo za Amerika nta wagishinze inama. Senateri Bernie nawe yavuze ko ibyabaye bihabanye n'itegeko nshinga rya Amerika. Ati urwego rwatuma Amerika ijya mu ntambara ni rumwe n'inteko ishinga amategeko. Perezida nta burenganzira na buke afite. Aya ni amagambo y'abayobozi bakomeye cyane. Rero nyuma y'ibitero bya Amerika abantu baracyahanze amaso uburyo Irani ishobora gusubizamo. Icyakora Amerika nayo iryamiye amajanja na cyane ko ifite ingabo zibarirwa mu bihumbi 40 ziri mu burasirazuba bwo hagati. Abahouthi bavuze ko bagiye kubyutsa ibitero byabo ku mato y'abanyamerika abarizwa mu nyanja itukura, mu gihe Washington yakwivanga byeruye mu ntambara ya Irani na Israel. Umuriro uratse hagati y'ibihugu byombi ndetse na Amerika kuba yamaze kwivanga muri iyi ntambara ni ibintu bitari buze koroha habe na gato. Umuyobozi wungirije ushinzwe bya politike muri Irani Hassan Abedini yavuze ko Amerika yarashe ku nganda za Natanz, Esfahani na Fordo. Ibihakorerwa byari bimaze igihe bihimuwe. Aya nandi makuru yatanzwe atangwa n'abayobozi bo muri Irani, ndetse ngo ibyakorerwaga aha hantu byari bimaze igihe bihimuwe. Ni ukuvuga ngo Amerika ishobora kuba yaruhiye ubusa. Yavuze ko nubwo Trump avuga ko ibyaha zahaje, ariko Irani itahuye n'ibibazo bikomeye kuko ibikoresho byinshi byifashishwaga byose byari byaramaze kwimurwa, byarajyanwe ahandi. Intambara ikomeje kuba ndende ndetse ikomeje no gufata indi ntera hagati ya Israel na Irani. Kuva Amerika yabyinjiyemo ntago biri buze koroha cyane, kubera ko nyuma y'ibitero bya Amerika kuri Irani, umunyamabanga mukuru wa Antonio Guterres yaninze icyo gikorwa, agaragaza ko bishobora gutuma intambara ikwirakwira mu gace no ku isi hose. Abahouthi bo muri Yemen nabo batajya imbizi na Israel nabo bibukije abi Washington ko bazahura n'ingaruka zikomeye. Bavuze ko kurasa kuri Irani kwa Amerika bitarangiza intambara, ahubwo biyitangije mu isura nshya. Israel yatangaje ko Irani nayo yayigabyeho ibitero bya misile 27, ibisasu 22 bya mbere byohererejwe rimwe, ibindi 5 nabyo byoherezwa mu kindi cyiciro. Byakomerekeje abantu 11 ndetse bari kuvurirwa mu bitaro byita ku ndembe bya Magen David Adom. Ni ibitero byagabwe ku duce 10 two muri Israel hafi y'umujyi wa Tel Aviv na Haifa, hangirika byinshi. Nago biri buze koroha kuva Amerika yinjiye muri iyi ntambara, ndetse hagati ya Irani na Israel nta gisubizo kigaragara ko kiri buze kuboneka hatabayeho kwicara ku meza y'ibiganiro. Ni ibiganiro biganira kandi bigana ku mahoro. Mbibutsa ko turi ku munsi wa 10 w'intambara hagati ya Israel na Irani. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone mbibutse ko yatangaje ko yagabye ibitero kuri Irani ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2025 igamije ngo kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nucleaire. Gusa ni ibitero byagabwe mu rukerera rw'itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2025. Turaza gukomeza
kureba aho biri buze kwerekeza ndetse dukomeza no kubagezaho updates zigenda zitugeraho ko amasaha agenda yicuma. Ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugira amahoro y'Imana. Uwiteka akomeza abarinde kandi akomeza abahire, ahira imirimo y'amaboko yanyu ndetse abaha umugisha, abarinde ikibi n'igisa nacyo cyose. Mwakoze kubana nanjye. Niba wari mushyira bikugusiga kandi subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Subscribe niyo buto y'umutuku, ukore no kunzogera hirya tujye tubana. Ciao, bye, hasta la vista.